بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برنون نقويا هرآكا تفسير سورة الأعراف كتاب بتوكوفي شنتمي جهفا آية بتوكوف شنتمفا. نبدأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى آية كان كيستي إيغا نبي الله موسى غارة طوري ديبئي جدو إساتي في جدو بوليس إساتي في جدو توت إساتي وانت ربي سبحانه وتعالى نوديس. ولما رجع موسى ديبئي جنان غارة طوري إرى غرى بني إسرائيل إلى قومه غرتو تيسا. ولما رجع موسى ديبئي جنان إلى قومه غرتو تيسا غضبان أسفا هالا كان دلنا يادها تين. قال نجد بئس ما خلفتموني وفكت ون اسم بكنا بوفتن عن ديمي جنان ربي قد التمرقو جبتش تلفتني قبرتن من بعدي بودكية أعجلتم سلني جرجر سيفتني ajaja gooftaa keessanii jarjarsiifattanii sila jedheen. Akkuma beekamu rabbiin bulii 40 rabbiin isaanii beellame san achi asitti jarjartanii ka rabbi kitaaba isinii kenna jedhe akkasumatti jarjartanii ji'a tokkoof bulii 10 keessatti kafartanii. وألقى الألواح ندربي قبتيوان توراة الرب الريفمي وأخذ نقب برأس أخيه متى أبوليس إيسا يجره إليه هالا إسار كسونجر إساتتي. قال نجد هارون قال ابن أمة يا هذا إن القوم استضعفوني. نمني قرأ هذا كانوا دبتي كويسي قرانا ملافا كنافي جدان. إن القوم استضعفوني نتكيسني نتفتني وكادوا نخلاني يقتلونني نأجيسني ولني فلا تشمت بي الأعداء دينو تنتين قمتشيسين ولا تجعلني ننتايسين مع القوم الظالمين. توتا ظالم توتا وجين ميتا وجتوتا وجين اللي ننتايسين أكنا مسا وجين نمجبي تغبري كنافونا نيني إسان براتي يجو موسان أريدا في متا إساق أبي haga ummanni jallatee mirgoo gabbaru jibicha gabbaru ati eessa jirta ummata fuudhiina duubaan koottu siin hin jenne maaliif beellamarraa haftanii. Akkuma beekamu rabbiin banii Israa'ilii eegaa bahara garba diimaa kana bira dabranii isa keessaan kutanii Ijibtirraa achi gara Siinaatitti achi bahanii jedhanii rabbiin bulii 40 booda akka kitaaba isaanii kennu isaanii beellame. Eegasani rabbiin nabiyallaahi Muusaan tuuta kan kee fuudhii koottuu jedheen bakka sanitti kitaaba isaanii kenna. Nabiyallaahi Muusaan ni jarjaree isaan dura deeme Haaruuniin ammoo bakka buuse ati suutana duubaan koottuu haga bulii gaara xuuriititti ummatanatti fidii koottuu jedheen. Eegasani rabbiin nabiyallaahi Muusaan jarjaree afoo deemee jennaan wamaa ajala kan qoomika yaa Muusaa. Yaa Muusaa tuuta kan kee irraa maaltu jarjarsee ati dura dhuftee maa isaa wajjiin hin dhufini beellamni isaanii akkana ture ummata fuudhee haa dhufuudha ummata illee achumatti. Eegasanii Muusaan akka jedheen qaala hum ulaa'i alaa athari wa'ajiltu ilayka rabbi tarda. yaa rabbii kiyya isaan na duubaan dhufaa jiranii ani wanni jarjareef akkuma ati narraa jaalattuu fi saniif si afu dura dhufe obboleessa kiyya isaan irratti bakka buusee na duubaan haa dhufaniifi rabbii waan isaan irra jiranii beekaa mire isaan ammoo jibicha tolfatanii gabbaraa jiran. Rabbiin akka jedheen innaa qad fatannaa qawmaka min ba'dika wa adallahum as-saamiriy
ummata kan kee qormaanneetiin jirraa saamiriin isaan jallisee jira. Akkuma beekamu saamiriin akkaataan inni isaan itti jallise baniin ummanni Ijibtii ummanni Misraa yeroo san jibicha gabbara taabota garagaraa gabbara. Dubartiin isaanii faaya warqii waan garagaraa kan ergifattee jirti achiin dura sargiidhaaf jecha warroota Qibxiyyoota irra warra gosa Fir'aunaa irra. Isa kana ka guyyaa baqaatii gaafa Fir'aunaan jalaa dheessan sawwii nama galchuun mijjataadhe guyyaa dheefaasan akkasumatti fudhatanii deemaniini amma akka jedhee wanni kun kalaasi waan namaati isiniif hin tolu wali qabaatii boollatti guuraa jedheen kalas bakka tokkotti ofirraa gataa kun waan namaati isiniif hin ta'u jedhee eegasanii ta'uufiiti illee biyyee farda Jibriilii jalaa fudhatee hammaratee deemeen isallee inni illee achi darbee ka'e boolla keessatti jibicha hojjatee achi ol baase rabbiin keessanii fi rabbiin Muusaan rabbii kana soqaa lixee inni karaa bade haga inni deebi'uuf kanuma gabbaraa innuu kana soqaa lixee adaa kana inni rabbiin inni soqaa deeme ka jedhan jibicha warqi irraa tolfame itti marsanii kun hin sirbaa kun lafa dhiitaa rabbiin kenna ka Fir'aunaan jalaayyuu nu baase kana ka jedhani ummanni kana gabbarutti gattaa'e. Haaruun akki jedheen yaa qawmi innamaa futintum bihi yaa jarana yaa ummata kiyya kana ittiin qormaatamtan malee rabbi kanaa miti wa inna rabbakumur rahmaanu rabbiin keessan rahmaani allaha lakkaa fattabi'uuni wa atii'u amrii toli na jedhaa na hordofaa jedheen. eegasanii ajajni isaanii deebiin isaanii waan ta'e lan nabraha alayhi caakifiin hattaa arji'a ilaynaa Muusaa haga Muusaan deebi'utti innuu isa soqaa lixe isarra taa'uu irraa hin deemnu. Jedduu kana keessa kaan Muusaan karatti dhagahee rabbiin itti himee buliin tudhumattee jennaan Muusaan akki jedheen na duubaan koottaa jedheen. Haaruun hin fuudhiyati na duubaan ummata fidii jedheen. Eegasanii Muusaan Saamiriin karatti hambise. Ummanni gariin ni jallatee jibicha gabbaree gariin akkasumatti islaamummaa ofii irratti hafee kunin kafare. Haaruun akka godhu wallaale ummata kana fuudhee deema yoo jedhe kun kafaree jira mirgoo biraan deemnu rabbiin kenna kana jedhan isitti hafan jibicha biratti. Warra imaan ofii irratti fuudhee deemuudhaaf Muusaa sodaate. Muusaan akkamitti banii Israa'ilii addaan qooddee kaan ka muslimaa fuutee kaan ammoo mirgoo gabbaranii fachitti hambifte naan jedhe akkasumatti taa'ee Muusaa eegee jechuu beellama rabbiillee akkasitti irraa hafan. Bulii 40tti akka isaan illee achitti argaman kan rabbi isaanii beellame Muusaan sababa Saamiriidhaatiif hundi isaaniitu achitti hafanii Muusaan gaafa deebi'u akki jedheen faraja'a Muusaa ilaa qawmihi ghadbaana asifan qaala yaa qawmi yaa tuuta kiyya alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana rabbiin beellama gaarii isinii hin beellamne kitaaba isinii kenna isiniin hin jenne afaxaala alaykumul ahd beellama santu isinitti dheerate am aradtum an yaxilla alaykum ghadabun min rabbikum dhugaa isin hin feetani dallansuun rabbii akka isin irratti ragga'u فأخلفتم موعدي بالمك يلي فالستني بالمك يلي نرى اللي هفتني رفود الدنيا أشيت جناني قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بالمك أن كانوا تدنديتي كأنان هنفني ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفنا فكذلك ألقى السامري نوتي فئاتوتا فرعون بريدما فرعون باچ فمني eegasanii isii sana Muusaa Saamiriin boollatti guuraa nun jennaan nuti achi darbine fedha kennaan nuti dandeettii kennaa hin hafne fedhii kennatu nu injifate eegasanii innillee waan harkaa qabu biyyee achitti darbee rabbiin nu baasee rabbiin keessan kana haadaa ilaahukum wa ilaahu Muusaa fanasii Muusaan asitti dagate rabbiin keessaniif ka isaallee kana nuun jedhee sababa kanaaf kana gabbarree jedhaniin. Eegasanii Haaruuniin akki jedhee Nabiyyallaa Muusaan ummanni akkana jennaani ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري يا هارون يروي إسان جلة مال تشدورجي نهردفو أبو أتمالي فأمتما أمن فوتيتين غرك يمانة أفني أتلي أججك يددك أجر أجو تالي أريد إساتي في متى إساك أبي نبي الله موسى أجرت إني قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين أجرت مال جل لا تأخذ برأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أريدك يلين قبني متاك يلين قبني أني وني أمتا أدان قوديفتو في أبيفي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إلمان إسرائيل أدان قودنا انجتا ولم ترقب قولي جيتشك يهن إني أمتا أدان بافتنا انجتا أدو أن ستن همين انجتا فكانت تديسي جده إيقاساني rakkinna isaa kana dhugaa ta'uu argee jennaani akki jedhe Nabiyyallaahi Muusaani
قال رب اغفر لي يا ربنا أرارمي ولأكي أبوليسك يالي وأدخلنا نسينسس في رحمتك كيكيس وأنت أرحم الراحمين أتي إر رحمتك تاتي إن الذين اتخذوا العجلة إسانا جبيتش قبرما تاسفة سينالهم أما إسان تك غضب من ربهم دلنسون قوفتا إساني الراتئ في وذلة دكين نجبان في الحياة الدنيا جرو دنيا كيست وكذلك نجزي المفترين أكما إساني غلط ديبن كجب تطاف ربي قجت قبرما برو تجرجيشون كجب لك كجب هنتاني eegasanii saamiriin akki jedheeni ati hoo maaltu kanatti si kaase fama khatbuka yaa saamiriyyu maali ammoo wanni ati daladdee ilma namaa jallifte kun jennaani ani waan isaanin argine argee biyyee faana farda jibriili jalaa fuudhee eegasanii anillee achi darbee wakadhaalika sawwalat li nafsi lubbuuntii akkanatti naa bareechifte eegasanii nabiyallaa muusaan fadhab fa inna laka fil hayaati an taquula laa misaas deemi jedheen nama idachii keessa ati jiruu tana keessatti nan tuqinaa isin hin tuqu jechuutu siif jira kanaafuu namni isa tuqe rakkina guddaa isa tuqaan mallee inni illee nama tuqe dhibeen takala caalatti dabalamaa kanaaf jecha eegasanii akkas jedhaa deema nan tuqinaa isin hin tuqu nama karaa deemullee argee jennaan akka waa isa tuqaa jiru nan tuqinaa isin hin tuqu jedhee du'aa nabiyallaa Muusaa irratti awwaatamte eegasanii akka jedheen wanzur ilaa ilaahika alladhii dhalta alayhi caakifan lanuxarriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa gabbaramaa kan kee kana laalii jedheen ka ati gabbaraa turte akka ibiddaan gubne eegasanii garba keessatti facaafnee bubbeen isaan deemtu jedheen atis ilma namaa keessaa adda jiraadhu namatti hin kalaawu yoo namni itti kalaa kaana tuqa jedha adda achi dheessee adda jiraata jedhan namatti hin kalaawu namarraa dheessee nama yoo argan hin tuqinaa isin hin tuquu jedha akkasitti rabbiin isa salphisee kanaafuu warroonni jibicha gabbaran diqqeenni jiruu duniyaa keessatti isaan tuqaa jedhee rabbiin dubbate والذين عملوا السيئات وروني همتوان دلغني ثم تابوا إيغسي ديبئا من بعدها بوديسيتي وآمنوا كأمنا إن ربك قوفتانك من بعدها بوديسيتي لغفور أرارم رحيم الرحمة قل أنا مبديد لغيته بتف ولما سكت عن موسى الغضب موسى إرادة لنسون إسي جنان أخذ الألواها قبتي وانفور إيكا أرى دربسان آري إراني درب كتاب مركا قبل وفي نسختها بر فما يسي كيس هدى كجيل ما فيه ورحمة الرحمة تجرى الذين هم والروتا لربهم يرهبون قفتا إساني سوداتنيف وروتا قفتا إساني سوداتنيف يسي كيس كجيل ما فيه رحمة تجرى واختار موسى النفل قومه توت إساء 70 رجلا نما ترباتم لميقاتنا yeroo kenna daangeffamaadhaaf yookaan beellama kennaa fi ummanni badii dalagee mirgoo gabbare akka warra mirgoo jibicha gabbare kanaaf rakkinna himatanii toobaa isaanii gaafataniif nama 70 fuudhee deemeen falammaa akhadathum arrajfatu sochiin jabduun isaan qabdee jennaan qaala ni jedhee muusaa rabbi law shi'ta yaa rabbii kiyya odoo feete ahlaktahum min qablu odoo feete as dura isaan balleessita wa iyyaaya anas أتهلكنا سيرن بلسيتا بما فعل السفهاء منا وانغوغون نورا دلغنين وانغوغون نورا تان دلغنيف إن هي إسي وإن تان إلا فتنتك قرماتك كمالي تضل بها إسين جلفت من تشاء ونما فيت وتهدي من تشاء ونما فيتنك أجل تيسيران أنت ولينا أتي تمساكين فاغفر لنا نؤرارم وارحمنا رحمة نقول وأنت خير الغافرين أتجعل أرارم توتات akkuma beekamu eega isaan jibicha gabbaranii nama 70 akka toobaa isaanii barbaadanii fi fuudhee deemee Muusaan eega sanii maal jedhaniin lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan eega duumessi gaara xuurii marsee nabiyallaahi Muusaan rabbii fi wajjin maqoo bahee eega argani rabbii ati wajjin haasoftu kana haga ijaan arginutti sittiin amannu jennaan eegatanii fa'akhadathum as-sa'iqatu bakakkaan isaanitti buutee dachiin isaanii sochoote achumatti dhumanii jechuudha. halkan tokkoof guyyaa tokko sa'aatii 24 akkasumatti akkuma du'anitti bulanii nabiyallaahi Muusaa yaa rabbii kiyya maal jedhee banii Israa'eliititti deebi'aa isaan irraa nama filamaa kabadii hin dalagne kamirgoo hin gabbarre fuudhee akka isaan badii kana isaan isbira dhufanii toobaa gaafataniif ati doofeete isaanuma keessatti balleessitaa eegaan fuudhee deeme asitti yoo isaan ajjeefte maal jedhee isaanitti deebi'a akka jedhu rabbii ofii warwaate eegasanii ربين بودسني إسان جراجس سورة بقرة كيست وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون كربين جلسني يقدوها كيسانيتي إذن كاف نجد واكتب لنا نبرس في هذه الدنيا جرود دنياتنا كيست حسنة على سين غاريتاتين وفي الآخرة آخرتس إنا هدنا إليك نتقركا كيديبني
قال نجد الله عن عذابي عذابك أصيب به عذابك أصيب به إسانتك من أشاء نمفد ورحمتي رحمتي وسعت كل شيء وهند بلأت فسأكتبها أما إسي بريس للذين يتقون والروت صداتني ويؤتون الزكاة والروت الله صداتني زكاة بافتني والذين ورون سن هم بآياتنا يؤمنون إسانا آياتوتا كينتي كامنا تأني كنافو ربنا كما بكم الدنيا رت رحمن ربي جلت فيك أجيل اللي والقيت لكن رحمن أدى وروت ربي صداتا قفا في guyyaa qiyaamaa kobxooftii jechuu kanaafuu rahmanni tuun tarabbiin silaa wanni asirra jiraatu kun guutuun rahmata addunyaa irratti rahmata isaa bal'aan jiraata laakiin rahmanni addaa guyyaa qiyaamaa warroota amane malee kaawwan hin dhaqqabuu jechuu barnoonni har'aa asumatti dhaabata. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.